Sotrite. Bulls United winner. Goal high. Now, Bulls United winner. Jeremy BC ko goal khadu bade. Jeremy BC zero down. Sudah bade. Good. United Jeremy na sudah bade. Good. Okay, pakai teh. Sama gitu. Dulu itu. Naik misalnya sudah bade. Kalau oke, satu yang lalu ya. Good. Very good. Let's go. Nam set dia nam. Dauda. Kalau itu kan teh. Let's go. Tagal lah dangka. Ang wasa ko lang ya. Puro mah kalau do. Saya pula aku dah. Puro mah kalau do. Pitang pilo. Bulls United Jeremy sudah bade. Let's go. Goal hai. Itu kan teh. Goal kayak itu kan teh. Satu sudah bade. Rồi nè, xếp nào. Anh nào vậy? Xếp thứ này xếp. Jeremy BC jangan rồi goal hai. Sudah bade. Ơi, Bosco. Goal hai. Itu bade tu. Oh, dah mungkin. Pitang Sebelum pilo. tum report hilang macam oh, dia ni. Anh xếp thứ nào ngắm đi qua. Cha xếp tôi nó ngâm về he. Aku mau tu ke dia memang su problem Bulls so. United Jeremy sudah bade. Let's go, save. Itu mau kan teh. Rồi, tập tập thì sudah mau bade teh. Good. Very good. Itu mau kan teh. Let's go, entah lah dia kak. Bulls United Jeremy sudah bade. Go. Good. Yes. Ini loh itu le. Penalti kena. Jadi mesti ngam loh le. Bulls United versus Jeremy BC kena di tim kena mai susu ini solo mekang dah. Next match profile takai lebih mihai. Bulls versus Panmai FC kena arena takai lebih jai. Youth Club Haro Village versus Panmai. Yellow card. Yellow card.